Jesús, nakmakwejonesta la in kuangkin erik in chandi kakwa Dios. Managak esa ichoya mana pastor. Amén. Sak elago hermano, mapisit si kalago. Porque yo cos que mal rey kakwa Dios. Nakagat oja sa templo, nagat ox panungkil. Lo onikil chikli kakwa Dios. Mukwanda chilikuing li ishnika haan chikli kakwa Dios. Amén. Pals kuebi na gajokli, aleluya. Maraak sa ikos na Diyosya. Maresing ka na inkones laim. Amén. Tadye amén. Tadye gloria a Dios. Tadye aleluya. Porque naganak nakadye amén. Latsa na el sesutan. O nak umuo alagwe sesutanal kwan kachpan latsa. Dios pukul kami nakta. Haan jojo chakuni bich. Arnaekan salikuk ut saling khung shakalil. Matatsukik masatabirulik arus jerati Dios. Juru osikutan ut osikotin. Masak amli natin ni Dios. Napal katya nakwan la isi sin aman jak sin tikok jak sin ajak limpetisyon aran la isla. Pero kung kasak amli natin ni Dios, ara utan mukutagil talishat sama. Porque cuando na el bueno pastor o cuechi atinak chirisa atina in out porque nakwankina ren sin jereli Dios kagwa aru lagwatin tintotin ke. Panakla imong kontrol tin chapi ke lai mau tin chapi ni mensaje at kwaktra ya retra es ke parete in a tohnin pats okrela e chare aran na chachak li atin li tentot katye hostel mano pastor. Amén. Y todo oye vale katila o puede ser una kat elgat elik pero que Jesús tatinak hone kat e akipches osika kwa Dios. O kanak chapla santilhu katsolak ratili kwa Dios y likajonal pues nas Kecho kain kaplahu minuchik manas kelihun lahu. Amen. Masalah all. Harut saskwara taksilagu salingkwara jakat. Porque le negué yo que ya te sik sechosa. Amen. Holy kerman kole asis salingkwara chan. Dios te sopte sengre. Chesjolek chali Jesús. Mukusyete li kagwa kwarenkesh. Marali kwarg herman, machali kwarg. Kosbei sail. Pero nakwan ma anita na nakwar ning kosla. Kosbei stikwal li sa li mejor chat aloong. Creo que kache nega koksi, churut ache nega kwara nakwan. Dejal. Makokan. Napala kasi kala pe lo akol cholil chat bera kaming sik omike chan todi traja nakwan. Pero anan kakwa Dios nasnao charut Dios posok te singkil. Kilak natin kakwa sali sa Marcos capítulo 4 versículo 1 ut versículo 9. Naktataw ta jeli amen. Sa Marcos capítulo 4 versículo 1 utakarak ilpal sali versículo 9. Masataw? Masakam jakat each herman. Arkwanga kachich nas jeli salmo. Likapak as esnal re haal di ratin di Dios. Chirua anchan truk de koleri chirulis angel latsa. Masataw di ratin di Dios. Sikwan parte tashike, sik jalal porque nak shopichan pues shopichan chikan skek achikas seli kachol para que di ratin di Dios menos ake makas jala kyoko. Makas yoko porque el angeliro para cuál más chabil chico chisconil hermano le ratini Dios pero aún una chala cuarana chala ratini Dios out manakta be qualin kaus ak li step jak chichal chirishiko ne ke story barin achita kales tak singil ka achina takke. Amen. Nakir bestak ni Dios chukwa beh kakol beh ut santil musik. Apinas je. Ut ki okwit chikri Jesus
Chisolbalep likila tenamit chireli Palau Galilea. Asanapal ke chutupri chirabinkil. Spask ialep litenamit li Jesus ki oksa huli hukub wan salipalau. Ut kik okla chisa. Ut chiskudilep litenamit ke kana chireli Palau. Ut na balik akleru kisolep kui rikin li halhokil ruatin. Unak yochis cholop ankilis chadal chiruhep kis que lisera a inrehepchan. Versículo 3. Abio mak litinke. Hun akwinel ko chi auk. Unak yochis hirbali iyak. Guan kinak chirebe. Ke chalisul. Line ke shikan. Ut ke skwali iyak. Ut guan akwili iyak. Kinak sapek. Ru barikwi. Maka. Mas lichot sa humpat kimok abanan inka kischapshe spanak yah lichot sa spelipek nakitsali sa kichakik li akwim spanak inka cham kwan lishe ut kwan kwichik li iyah kosnak sa syank likish unak kitchamo likish sa spen kishnat li akwim utinka kiuchin Utkuan kuichik li iyah kosnak salichabil choj kimok utkiki utki uchin chius utkuan kiske lajet skakalru kuan kiske ho stakalru utkuan kuichik kiske ho takal ru li khum tohonak li Jesus kiskerehep li anina abin chiskea kretal Lik aru ninje chanli Jesús. Rati lik agua Dios. Naruna kachunla hermanos. Amén. Josin Yahweh, hermano, hermana, la ati Juan Catarín. Makajos chabilal china usal naksasik lik agua Dios. Chanchanta na con aquel Jesús nakwa hunchan kis eklish tuminchan na oksikbal tohretal nastauchan. Unaking anastaw nas okeptak koshibak renakteng ak chisikbal atumina anchan ut tohretal tistaw tohonak tishkan nam sikbal chan likagwa Jesucristo. Amen. Kamanak kwi naksatsal arin sa linakikain ikalinaw hermano, hermana, karu linakakweka, karu linecesidad, likuan sa la chuam, pero la achaye ting ein pabal, ut la in ting ulchak lik aru ting shichisikbal, o likakwa Jesucristo, mukukisyete nak ikatishke, yotisyebal, nak tento, tak eretal, lik arusye, likakwa Jesus. Karuli mensas kabisa speni ayuno. Magwan sa achol, jechak pe. Aruchak ish atinak likagwa sa spenjak li ayuno. Kui yanak sikpali kagwa Dios chal. Ha, makajik. Arush kamokre, mareshes coach sa ni machi ating shino me chak li ni ma scotch kan. Ejal. Atinak liratiri Dios nak mukuchan cha kesalik kokal chimukulik ula alchan ut aruli mensaje se biseli ochin pejalta kuana tatsumeli Dios pero tinjera kage aro atis ya kwela herman ha si bambil salachol ha si chochi suting chanchana na ekunak li bich le herman salish posanulish carro na okchi ek ang porque si bambilaran pero par quali li tsakal nakakekachos ulang kil herman mahali mensaje na chal ni Dios inka haan li mensaje na ske di ruchichot Ada utan napane que pero auta que nakika si sumeli Dios hasta si es que profetizarle hermano pero a inculum entonces timpat que anili kwasmak na nagakosla mahali Dios palto anis palto lain sin palto chuli Dios por eso Dios lleva a Jesús
Parpe kinaks en li iyah. ¿Y cuál la Biblia? Par kinak. ¿Aló? Y lo más que Biblia, hermano, para no acusilar. Kinaks en li iyah chan chire kareterli. Parkyo chinak lirati ni Dios anak kwan. Parki nak lirati ni Dios di sakwabi. Parsak Parsko. Au nak ingkachi kwan sa lach ochi kokanan. Anish el anre. Anish kwa okre. Ayas eli Dios. Churu oshikutan oshikokjin. Anish sokokre. Choque el versículo 13. Abichi Chabil, ahí cuál es la respuesta. Abichi Chabil. Por eso más nabaleb, hermano, de que está brule ratini Dios, de que chabak, de que tsoyin, de que skanab, shale virus en el altar, pero no se cose ochoch, magachik ratini Dios. ¿Cuál se shnach? Mukunaruta chibek, mukunaruta chijalak, mukunaruta rilbals cuanquili Dios. Caute hermano, porque casquish la vice templo, una magic, una elche li puerta, reste Dios, y atacachi la tini Dios de sol. Entonces, par, cuan li kachakilal chokanan, rikinak mukunakakula taratini Dios. Ilbi. Tohanali Jesús kishpats rehepchan. Main kane que tabruli haljokiru atinain. Kui kane que taushalal charu te taushalal chishunili haljokiru atin chihokanancha. Amén. Hana ishalal la aquinel. Haanjojun la geol ratini Dios. El hermano pastor, el hermano José, Hane chanchan se au. Pero li au se spanu. Depende chanru sa chocolate. Qui isak qui isak ulasa chol. Lik aruli iyash eli Dios. Bendición. Utagish lo al. Taquili milagro. Saspen la chuam. Pero quink a shashok. Quink a sak echimok. Dios hermano. Hone ka kanap ayuni ka hon. Hakanapak ayunik mana pastor yatak asyalal sa kolola bichanela cantan li solista profeta unak seko mahakacho nakeka mahane tabi bakwing ka isek ulong ke isek kwanke yos ining sino ke li iya parta kis kake parta kityo kachkepal. Entonces Dios lleva al chico que ir a ti Dios. Versículo 15. Oni iyah likinak chirebechan haan chanchane bine que abira a ti Dios na aksherabi sa humpat na chalatza risinkil li atin ut sa humpat na sat sa chole. Kwahon mama que es el hermano yash pekoli holom chan. Sin checo, ni jonak chiki salmo na kamchan, porque sin checo, utna que ya sagan na kwan, ya to sahin, o kanak makita ni ayikip skaos lang kirati ni Dios, ya kahkapi chanin panu chanas ke. Ara utwas na balep ak angel, yo kep chilup, yo kep chitits, yo kep chitawak, out, porque haan. En Dios se canquil li ratin de Dios. Nakat aver hermano pastor. La pala que esté li choch ain kawa chikiru, pero nakla ata kuk sila na lip nakat ok osankil mahonda tanak ili awim king ati kwaki. Mahonda tanak ili awim naking ating butstonash. Ito na ox ko sa kilikwing, ito tingkut besis kwan kili Dios, ting au pero anan sroksis kausaran charut eli iyah ut charunat ik na uchili lawim ut nas jasail ut na kesje likana kerut trabang sampanak sak sampanas uchin saku herman. Auta panas uchin sakuli lili chocha anut laos kachal yos yatak as kasokaran kakis katsek katrabak kakis katsek katumin chisa yatak as kasok ulaat sanagina kokasak ulaat kage arule na oksimangaran nale
Unak makaanale, berman, sink hok masaning kalchan, 30 bulta kinasok sa hok masan chikal. Alos el arelis li trabajan halis emal. Sa chol ke hok masan na awim, pero na kung ihigit benik ipimlit porikal poriken. Nas jeres sumatin o kwes lok pala ku khala 2,000 na kakwak porque si au jagan sa kai po tin lok la po ot 2,000 ut ho kana kilaku 3,000 tin kechan ut sora maku ok tarechi usa hilose o joch jore benen kili kawarat kechaki hap kechakaru utama ku jota trabajen kil. Entonces la osa le kachuam nak li iyak chan li kinak chirebe hanep li chan 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 ne kerabira tini Dios chan abanan chan nachallah tsa nashma chiruhem chan. Entonces barpo kuan ke la tsa chiko kanan timpat age barpo kuan ke la tsa nakwan ani konak jok jari barpo kuan ke la tsa nakwan mat kanajit an chok auslam ya barpo kuan Latsa anak butu tikti zakachol nakakes zakachol tikti kami le joga takwabi halina inda na lep takwabi mas chokili ne kakwa sa go takwabi entonas kulunka iska anse templo skuluna kinka anse templo mukutyota chikanak diratini Dios aran porque kwahun Yoji chichapoka na hikaan haan latsa lish na leb latsa lish angel latsa ito diratini Dios ya numel unak tapa le herman managat makikwan herman ay Señor o kumpota ating serak im testimonio makikwan kilchanas ke unak ratini Dios tapa le herman chapa na ratini Dios saber halu chapa bnek pues hop chabik am sa ministerio o ratini Dios saber Ani George ma okre. Latsa, isna le latsa. Mukutaki tu latsa George ma ala nakwan ma pabli ateran kuchamba latsa ke nasche. Gok ta ke school angil. Porque ni nau nakwan kwan kinaran uti Dios mukut oktaran chan ke latsa. Okana nasche ni kuin ay ayak riba Efraisia aratin Dios. Mati pa. Mati etiki se nak ye. Ani George manong ka na leban. Mali Dios. Latsa. Kapikisim ko ijak ay mano ko sa icha Frank. Ani George panoraan. Latsa. Kakili kay mana Christine Shintogi unak tok mano ko sa sunsunugi sa si ani George panore. Latsa. Dios makbal. Dios singkil lik aru naskeli kagwa Dios chisali kachuam. Asala chol. Jokep sa skabil. Parpes nak skabil li iyak. Aksyon numeran. Ilamak le Biblia. Unak li iyak li kinak sa li pekruchan. Haan chan chanet binakiabin li rati li Dios. Ut sa kumpat na kishpap chisasayab sa chol chan. Manikapaw natin Diyos na nakwan? Bueno, abibish sumengkil. Aruna kiri Dios. Abananchan ingana kana sa shole nak nachali kunak railal malak chakilal sa shpenep shpanep lishpabal ingana keshkuy shnum sinkil ut sa kumpat nakets inagli shole. Amen. Marco angkat laterman. Machirebe masali pekiro masali keshiro o marasali chabil chocho. Handit kwakta kausla chisala chuam. Auterman. Porque Dios inka naraj akilpan naksa kungkutan taje makash aksim anu chak. Dejal Simpatya kre kawat ke ministerio pero maka nakil pekoniruta bichang kal chimuku kagwa chimudrus bichang kilchanaske. Ane kwang pi barkwang kachiho kanan relirati ni Dios.
Porque lirati ni Dios haan haawoni la olah papanel. Haan li kakawuk la olah papanel. Haan sa kabangkesa chance akilal la olah papanel lirati ni Dios. Hermano José, nakichal la tsarik ini Jesús kishke kuirelik chitya nakla atralali Dios so isi chok kashlankwa li pekain utkarus chali kakwa Jesús inka hermano ko nak nanabokre nakli la tsa kichal kishke kuirelik chityal naklaat ralali Dios so isi chok kashlankwa li pekain. Pero harus jadi Jesús. Ahí no voy a creer ese inglés. ¿Ah? Kamain ibambil chali Jesús. Nak nukukah tak girik ini kuat jok liquing chan jok ah bang girik ini ating chan chali nak sejosas marin cukwa chali Jesús relaksa. Laat karon nagkatiyereli akilal. Karon nagkatiyereli makikwag lahat. Karon nagkasumelat sana na church akilal makikwag sa atin. Karon nagkasumelat. Ayo sir pag. At nakatiyanak kalaot kalak papanen si keso siya pero si kelao buku kanada rin siya tingkam sa siya. Limpias en 300 quetzales, 200 quetzales, 500, hasta cuando insagua a 2000. Porque tincanata, tinquerelios, tincambre na cati lo que se chocha. Pero cuando anda corus col balkip hos corrib de Jesús, porque este la ilibe, la ilitial, o dichuam. Solo ma kairi quick inchali Jesús, shpanak lain uninchol ut tulanil. Aprended de mí, porque soy manso y humilde. Utlat, makunat ol, matulanat hermano, chankat iru irati ni Dios. Por eso, li yachan shnak salipechan yanak stiola, nakalep akpapanel, rachisanak yo kep sa evangelio. Ikanek sa shol, mag-ems kami shol, nagkakulo sa kulto, pero chimimbile biru. Tok domingo nagkirakichal. Pero kaut. Yan na polang kasi sa spawal. Pero kaut nakrachisa, chinakyoji sa spawal. Span akilal, span railal. Span makikwag, spanits ektanak, zero choch, ikirich kapal, ikish katom, ikirawim, ikish kunil, rachisati nakyolak papanel. Entonces, haanain, linamak okre, ratini Dios sa chol, liquinkli ish la papanel, nakinka, naraske paslo ali Dios. To dies me kerman, ma ain raskepal, to primisi kerman, ma konages amtak lirash kaslan, lish ketom, lish kwakas, lish ak, lish patus, ama kas kinano, mak putra, mak putra, sikay me bingkok alchan nageske. Dejak kwansot kamana geske. Mahok, ay mange mono pastor George Uching, mas kulung karo kostelage. Maka, ano na ramok na bendisyon? Para siya sokat, para kung angkat si kokanan, sa speni pek, jokat, pero anak katki, jokat, anak elit akidal, kunes pletik jogat sinasumati sa celular, marang Estados Unidos, kung siya, yo, serman, kaki hula kake, o kake choking, o kake choking. Pagkaman, napawalan kita sa pamilya. Napawalan kita kay sumatin. Ay, hokat kita usak. Hokat kita kwaklik. Hokat kita karap sa wening kila akawachin chan. Makuna el tris sawen. Makuna el tris konil. Yuke. Nakapawalan di sik. Ulirati Dios. Mig abi kwarati Dios sa tem. Kuan.
Mi cabe cuál y caguas que va la solución, cuál y Dios, pero la o inca naka porque se chocó, saber que yo coste. Era chicuaclic, ana coru chicuaclic, hermano, amén. Por eso le cago a Dios, Dios lleva, la tzata, na chan, na shmak li iyah, chan, na kwa, na shkamsili iyah, la tzata. Mas na balik tayo yung chikilbal, chak, wan jokep, chak stawadul ke chikula, oh. Esto de liros li iyah, malve kinak liros li iyah. Versículo 18. Utli iyah li kinak sa siyang likish, chanchane bine ki abil re ratili Dios, abanan kahkwilik akreru kwan sa ruchichone kesh kausla, holi biomal, hoshra barulik akreru, ut haalin ramok listyalal chirweb, mak ana okwi li ratili Dios rehe, chan. Hanep li kwan ket sakish. Kuarak ayune ke mono pastor ya lachki negócio chan. Hachika cook ayitrah chan. Hachikli helado mastik sa edagel. Akach ko na 15 jure kung kutanim nagtase kayesh kayinkel. Ota ayunek mak asirish. Ota begilik na siya pero kulan siya sa palmer kawa pastor akshik piesa ko church chanagas ke. Ito barkuan ka kwin ka iskaan se ish. Usarach trach oje li rey Salomón li kwilchan li nas kesh olje trajik ki mak ali Dios mak enak olje trabajik mukut ril talik arut Dios trabajikin kilchan amén. Hasta chiquirot cajes, hermano. Na palne que se cuadra na le rechar tin cuaclic se cuachoch. Kunara hermano es pastor kuna cholop te chela chicuchan. Mi kat pirati Dios que van a quincana que tela ko igual na otra vinki. Auna na kakesh shmaga pastor que pastor ha anja khul chanchana posina kwan kuarani. Di atin Diyos jebal haali chaynak sa setosha bukulain at kitun si anagin haali Diyos si anak kikin ya Diyos to ningkil li umalkwelain con esa alis ma usilairu tichole que oslachan cuan que likachak angelina cuan kahkine que escutrib se altana kak angel ona achuchik chirishitem achusa kochoch ma Diyos kosik angeli Diyos Pamabri chichatip jochi chankurutin jake jergesia hak bromiar chakene que hotoka que mensaje hermano mau ulakta kiruli Dios kuin kana kahal la jehom la banu Ahí mejor amiga hermana es mi mejor amiga Dios, mamá, y su mi mejor amiga, ok, si la con camoca, chichativa por hermano. Si ox hot wale, bribes que sticker me kucha, bil tam kuche, la sana que es mare kwan que es kale, mare kwan sticker, ox hot wale, caminatin, na wale na kan que se. Matinje? Dios, mare tres pausa en ver. Kachi tener rat na gulak. Dios shikela. Amén. Na vale que es que marekwa ko naklipori kaskets in George such que es que la luque la esmeralda ni que es que junta eta direchak angelir ni que ne bitokep spanunkil li tokep chotolek tokep wala machat se changil chipat anak angelan ani George ma okrea akwankila sa chola sa dikam latsa Cuan cosa likish kano koruchik kamasin tage naktoes makakwa ay si ulam bil sa kachol kak eom shock kak ulam bil sa roper kaban kuan siabul kaban manit kak isingkredi atin an kachera kage hermano Rigobert kanam ko sankil ki masakat makakwa herman kanam ko sankil baru taje ke nak masrali spana ke ayo hermano Efraim chanta nakting kanam ko sankil ko bench mais spano ke sines ese sutanal ko kanak esin chol asa sokat kana sadikish takwa usak pero sa skaba nak ang o sa chol lik aruna ka kwabina ka kul
Inka nakatruchi kwaklik puede ser tatkam. Cesarina Levan. Masana kache allá en el cielo yo tengo una corona, yo tengo una corona, yo tengo una corona. ¿De qué es ese altar? Maquisión te queda maquecuar na kakul. Mats ektanahom te get trisha chol marikos bay saila a sakem nas kela umak ana ka ketchpan na num ta khena ka tauna ka kul ut usata agua por hermano mokonda na katruchi usaka hon. Por eso china uskawali ayos que un pacto con Dios. O timpara jerech con karula pacto se hecho Dios lat. Yo creo que viene spot dahil na mak ay impacto siya kay Dios. Ito adik was partin ha adik wing klisk. Amen. Salat all. Mas akal natin ni Dios kaya. Hermano, li pacto ain qui kahqui shakabain se ayuno tohrik ini Dios to shaji ulaka. Think ako ni impacto kakwa tingkana hobok. Ota pacto an think asa bano ayo serman. Wa ko kana che ko ni bech elenke chiku shahba nuoma usila. Hasta ni que matketa papi. Ani que quereta li Dios che ali Dios. Salik ochtin shimat ke skolonek li kakwa Dios. Shekwil li kol bile ashal rahab sashol machan. Ashal sahab sashol. Hokeb litz echt okay. Ashal rahab sashol. Rasa shol Cristo. Kisye chihoka I uta pacto injo kachkebal ra di Cristo tisye kasak ninau karusha manako Jesucristo kisye na balde jokre kakua chan sas kailis di bakwas con Dios entonces ye so bichanta kak profetizar kak irtesilikia so like profeta pero parto ay anakwan y Jesús dice mo koninaw ta ayakeru anies. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Es en algunas que pasó ali a Dios. Cannabis cause lanquili ruchichkoch hermano. Kama sinje lata bi channel machik sa piscina chik ating porque es na khapchak. Tiene que gulak chulo ruchichkoch. Mati taka pana kwana tumis pani Dios. Chachiskut bala shutanara. Amén. Aquí disfrutando chance estado. Oli kagwa tisje, oli pacto sa kachak pelay. O chakenak tapanuli us, tapanuling angel, takoslo iling angel. Makutat patsong tachiku, utanakwang barjugas kaya balchakari Dios. Nakes la mama, porque le que sa ojo shiller mama cuanta lilas. O como talit som de toque jakchiris ochoch inka ha anchan disjeli kwakash. Unak tas kaya nakage kikinan herman charut harukutan ko asmay. Usban no mersmay. Maret kwang kwikutan o shikutan morayok. Pero litkeli Dios. Malak chunchukin nak singulong. Chunchukin chakanas kana el hermana Marisol chenkat shin okipal sa di Facebook entonces que bil se publicar ispalpa chaje bredi ish di quink ayos hermano cospench mais kweka. Por eso li rakbaatin chalre dikine li joke chipatsung dikine
Liyal kaprish all yo ke chipapang. Rik ine lingkane ke raks kana bangkil lima usilas. Matagwa nak Diyos trakok atin sa atin lahat kauna kajelat. Nakile apokalipsis nak teshimakekwajan chan teshinshakwa. Lo tempat saja mataket sekat sutil la sya'au la aterman. Makupat sum terjoli Dios kiki. Uspilaat na perchukwa ber nekatela gachin. Honi kalo. Honi katin sakaon. No me rompo qui poi che ho cacciati che si lo blaccaci. Pero la chular li Gesù Cristo sa squanquilar. Ara magaci di soluzione giudice. Maret kacira la o ka et rompo ha che inconar na tin chotin chol. Tin quanti usa la angel. Pero li Gesù Cristo in caci ti scheri con la giudice. Ara utan Tiabak li is, tiabak li kwing tistiera cara pechin ay Diyos alikangel. Ikara pechin patson sa skangel Dios, ikara pechos kwang sa tikidal pero nakwan makachik solución choikir. Por eso, hermano, hermana, li sakya chol sa li ayuno, imkutyo kinta chat sektan ay kilcha makikwankil. Mukuying atas hulak chikuli sa panu, hapalik kakwa Dios na spatke. Paris kak eli atin dis kabe mas kak am sali kachol sali kam li atin jadi Dios. Kak kachol sa kung komunil. José Steli Germán la isin kul khuli takhel ma goso chintere Dios kagwa fi katina kerte setting kanaplik angel bugo changin reli Dios o ship ore e ku khuni viernes sin chunu kip chuli mesh ka chini ru chun lag pero si ai met safety chun lag chuli li mesh an o ship ore e ku shin ok ya bak to kai or shin kana yo kin chi ku te actually kagwa Dios kagwa ka jikni kuli raila la int kwa hishik ka predicar sin espokaram belisa sa Dios de mayo mokushiko tapokik anin behek aros pali Dios que spanuli milagro o kanak mahusut tat inakin chol sis jebal likol bai to kwang klin chu am to tik en chol kama anda sakta banulat mo batsos ka heli Dios porque olon chak reli Cristo que ba ka kabongkil hatya chaniro jogos manukis ka heli Dios. Li ultimo iyak na kuha naktak osla la chuam kawin katachaklit sakab la ko kerman arin yo kinchu la grekilirati ni Dios abinas jen ut li iya li kitane sa chabil church haan chanchane ni nekerabi ut nekeshpa chitsakal li ratin li Dios Nagek ichi os sa nispa alep holi akwing hinauchin lahet skakal ut hotak skal ruli khung li Dios narana tat uchin ku kahta kili kwan catch ministerio ka hot sa lago church nara nak li Dios natat uchin utla chabilal kanap hosting sa ko church kanap pletik sa ko church herman utaru dikilalaan na bale te atawang re te ratawa limagine ke papan testie nakskwa ko sila herman kwa ye masah plet pero naksok sa Nueva Jerusalem ki halal istuam etos lain kwa kwi naktinghalak o tinshik sa iglesia an o porque kwa naktishal li Dios. Bartyo kachke bali ejemplo lat. Bartyo koske bali ejemplo. Nakwa kabicha kunibich kineblak kwa banel. Chisali kachol chisali kam. Lain makutinauta charu sa kwa pira ti Dios kakikeli kakwa. Nakuha nakatat angel nakbikin
Liatis kwa bikagwa ikoslak na sa tingulak sa ringwaripan. Kaya natikilaloan. Kilagwa kilal sa katrin ni Dios. Kulate kagwa tsak nomek sa artali Dios.